Hadin bagaladon kajing persya ka bajur na kaliang jong gipajba nong rep kibadon siya katany umdan halor kajing penia jong ka company Indranush Gas Grid Limited yagi gas pipeline kibalakta ya kajakarep jakariang jong gipajba nong rep ketika katany kabala miru kajing wat lenti kumno ban persya abad ban khang yagi jong temu jong ketika company ban penia yagi tegi gas pipeline jongka na ketika jakarep ka kenhun kitrai jaka gibala syakta hagi pipeline kalami ban pan jingrap nagawai keseng bahlang kata nagi dikhot jong keseng Riboy Youth Developmental and Social Organization lani kabala jukhot kum ka RBY DSO nakaliang jong ketika keseng na Riboy kalami syakmat banirap penbet yikene jeng jong pipe nong rep ketika thany da kabaki dikhot jong keseng rengkat bat kita nong rep kila pharu da jeng tho shaw Deputy Commissioner ka Riboy District ban pej ban penbet yikene ka kam Henry habak office jong Deputy Commissioner ka claim shimkhia bat ka company ru ka peniat chat yaki kam ki dikhot jong ka seng bat ki trai jaka ki balong ki nong ram ki lalek pha da ka jeng tho shaw CEM ka KHDC bat kumju ru shaw menteri rangba ka jela ban pej halor kene ka bentah Uba Arnold Sengkli habakaran hagilat pathai khubor menta ka sngi ulaong ba ka sarkar ka jaka bakin pej ikene ki jeng Nagliang jong gibor pulit jong nongpo police station kila khot hajir penban yautiu presiden jong ketika seng balang kabalaira penkeran sya gibor district ong utiu nongilam kaseng RBY DSO unio nongilam ulong ru bakini gas pipeline kiniai kemasan pohnyo kilometer EA na Riboy district kabala sedang nagasionong kongwing bat terter kiniai cegwi pat kibenta jong district hapok kejela Meghalaya utiu nongilam mulai tu ru bakini gas pipeline kidai gibatemu ban peniat lengba ka Riboy district kidai kibaniat na Assam Syasilchar Agartala bat jai lenti na kejela Meghalaya kami saya simpan na pagkain ni buat kasih para juga dari Jakarta na ay kudai kerpam itu ya kajeng pelakor kajeng pi ya kajeng wan buat pencengan jumpi ya na hadin ba nagaliang ka police department yung ba ka Nongpo police station ngayo ka jeng tip ka ba menimit ay tu jan mid ba la syakhot nga namanta ka kam habide ba tu gas pipeline kabe yang ba kariboy ka jeng di ngayo ka khobor ka bala pentip nga ba la pakhot nga nagilang udisi napda ban syai halor ka tega bentah di kini kipai ba barok hoy kini dikhot kilawan but persenganya na tega iga bang penskang ngok kalong naka iga daw lakhot nga po police station naka iga daw balay lakhot nga po police station hatong la ju atem ban le ki kamsni no ta jong ne pani directly ngatip ya ne bagadi bala hukum daw gisi ki nagailang jong pilit ki habat petip ya kata tadi ke kamram jong kapre jeng bakala jong kulit andai baro kade jeng bakala baro kade ka hukum ka buan nalor tege ka banga seukhya halor jong ne hakaba nga penpau hang ne hadin mengala kali na ka daw ila batay nga bade na kata daw dei na bata ka to gas pipeline kabya jeng ba Riboy district te nagailang jong ngilong tangki seng balang ki bayaram ya ki pajna habaki won ut ka seng ngimbar sa banera de ka aims jungi kalong baneram yo palba ya ka kaya kasyon palba lada palba gyunuot kamot ng susngam kamdo jumot bangilong kiseng halang kiseng na mataban tre yung ta kapalba tiga ba ngulungo kalong sakwe ka banga sekya ba hadin ba nagalang jungi ngimian London ya ka district administrative ngimian London ya DC nagalang jungi lembat kini try jaka officially ngila de leja kendo yu ngila ayu ya ki jingtho ichiti kibangi don kajing persya na mata kajingnya juga ka gas pipeline ni klaim ya jendar here nagalang jungu tar hadu menta respon ya ka ka ba nagalang jungi bat kaliang ginong rem ni pha ka jingtho ya ka ka bangi don hamto hadu menta nagalang disi respon andai ka ka bangasing tang hai itu ijing tang hai jing report jong ne company ka balu mala sisim ka dong ka jingbe bitra jaka ba dit khot ka seng yakine ki project ba uni u DC upha suman ban ya hapo tanan kata rekam dan ni official ngatarai kata di tangga report na kini company musim kiapan bale musim kiapan napata ki pajda ni musim ka berboy napata kita tiba syak yang ni jingnya bale musim kia kai ka jingnya bau
bau bandai penbet berki habangila don ki official letter ki bangila submit you balik khot yang ni sapo office jungu bandai penbet yang ni bandai solve ni problem gibe kenduk pajba dai pha wan pan pha suman panapot hanan kata gadi ka bangnya nakalang juga ngasuk ya tengah tarai baro kini ki nombut jongaro kisah kaya ta bagi sawan bat pencengan yang akan kapor ngapan remjur ya kan ke jingle hangame ke jingle ba he jong DC jong rebo district halor kan ke benta I kumba une deputy commissioner jong rebo district umdon ka willing umdon ka mon bantrai na beta ki pajba jong gari bhoi ke jong ni I kumba umdon ka mon bantrai na beta ka kya ka son pajba jong ni umdon ka mon ban ya keren baru uret uria uduk usuk kata gadika ka jinglong ka jong matarai tenagalang juga ngak penremjur bat ngakar parjur yang government lada long kabala nagalang jongi ngim sultanat ya udisi bondon lada udisi ubum tray dapat tagi pada ngidong kam ayu hapori boy ngidong kam ya udisi ubala ka communication jongu bat kipai ba kade bandlong ka bakalan da kade kumbalong menta I kumbaw ni disi umlong wili umdan kaman mentray nam tapat ta tenagalang jongahi ngapan pau ya ka ba ngam sula ban mundur ya kan ya kancing khot sumon hapot hanan bat ngapan remjur ya ukli jong ka district ya kajing bom syukya jong ya ki kambarok khot kamle kajing persya kamdan kano kajing attempt to motor jong kamdan kano ka jing attempt jong ban be iki ban show iki ngri officially ni alai last time ni lawani kendo jo hadin kata ngila pha xt hau cm district council ro nagalang jongi bat hau cm konat sang marau ni ada pha ya ka city kajing persya kajing persngeu jongi balengi po hidung tay namar kajing bom syukya jong disi bom syukya na po administrative nang na po rebo district kumbangala akeren menne kumbangala pensyai menne wali kan ka jabro kan nagalang jongi pa ba ngilong doubtful ka company ka ba nang no na bar gi pa ba lagi nong susong gi babil idil makilay hajing siya kajing kwa jing ikalong ka administrative ngidon na kajong revenue department na po rebo district balay kimla ban ya lat adu mentak ko kata de gawai nagalang jongi dawa ba day ban shwa ban le gino project gino ki kenja kam ki basya habele ba ka bat ki jaka puta ki day ban wan shwa longba ka jing pensai longba ka jing yo ka jing menjur na kitrai jaka nagalang ken ki police station hadin mengila akren hajing syangi khot mening alo hajing sya ngikot tang yo presiden jong ka RBY so ngim khot ya phi ki pajba ban wan kata gadi guys ka jubam lagi tenre ki khot yang henre ki pajba kinu ngebut kimla bansya kiwan ban sunan lang hadin mano pakor kani kami ka order na podisi hadin bangila ikren ki ong do lada don kano ka jing lada don kano ka ba phi atku don kam ya ka jing ya kren ya sutu don kam ka jing ka understanding hapleng utrai jaka bat ka company bat hadin udon untuk MPAS officer wan ubatai ni hot ula shimya ka inquiry yang tu di laong bahang tu baladon kino super tip yang ni ngiro wan tang ba umdai ban krit kano ka kenja problem hang tu nak na jungi ngikrit dia kata haba officially ngile justi kum no ngikrit dia problem kamu nang dagan no gajing show kamu nang dagan no gajing tan haba kamu don kata bali la khot yang itu kamu don kano katau dan nagalang jong ngim dayo hiro gajing pensai ka bapaka hang ne nagalang jong udon arklub SI paryong hadin ba ulawan uong ba ADC khot ya pi lengba ka company bane panbet po disi khot deng model sar ba pe kan ni pi khot nagalang jong ngim la ba pedang kan karena pusing ki pajba jong ikiwan ni kan mau por bangile po disi don baba bat ikun ro bentar no ibara bat ikun dai kilong kami ke don dai ni wan absen mano ba don kam makini gi don kam kini ki pajba kata ga de jing kwa jing te nagalang jong ngim song la song klikti ya kan nginya chakawan bat ngila ya penbe ya program bangin wan
baru kita jaka lemah de korgasan ngena na po disingim no ya kendo ya no ro nin sudawa bade ban weng no mardor ya gini jeng e jeng pai ba jeng e te kai tangkap dah tok benengkong nak liang jonga ngasui benai kublei ki lap patai kubor ki baya rap ya kaban penseu ya gasur jengi pajba sha ki bayo i ya kane ka kubor jeng thi lungba jong kane si ka jiwan jongi ha kane ka janmit hang ne hapo police station kalong ya kemenwan sendran ya i ba Arnold Sinclair halor ka semua notis ke ba lapak syai na banta ka jingya kenduk jengi ki pajba ngilak bandong ha ka ba ngi kum kinong rep hang tei ki bedan hapo ki area jeng ka umden ha ka ba ka IGGL ka wan bat ketemu ban peniat yo paj gas ha ka ba da kilak peniat yo paj gas na po ki jaka jengi mengi kinong rep ngimlak ya ka ban penerkam cu ya kata ka jaka dei halor kane kanong rim bangi ki try jaka ngi ya persya ya kane ka jingthu jengki bat ban penklan cucu ya kasur jengi ni khot ya ka RBY DSO ya ka ban yarap na benta jengi kinong rap dei halor kata kanong rim bakiru kidon kti ke dei ha kata kanong rim bangi ha kane ka snir ngiwan ya ka ban senran lang amar ka ek ke balaja ka ja dei lomba jengi da kinong rap bat ngipwa bakum kane kanja da ka basai ngikwa ban penpau lomba jengki kumbang ladap ya ka ban pha ya PCT bangi persya ni penskeu hakane ke por bagi kidong rap ni persya ya kane ke jigtemu jong kane ke company ban peniat yang ne pipeline gas namar ledap pi peniat na ki penjaka ki jongi mano ban ai kabam gadi na banta jongi kumba piong ba uniat upat gas ka jaka ka dengde ki jongi ngimlak ban penenkam tirot sing sim ki pareng ki terwai u bonlong sim tang bawon long kum sim rau tre mengiru kajaka ke jongi ladangi ayapi tisuk penkam bagade ke jongi ngimyok penenkam kan bentai yu ingi kinong rap lung bajung pi ngi penpau bat ngi persya bagane ke company kala lek palat bat dalilei ngim kwa ya kemen ai ke jaka jongi nambar ladangi ayaki ngin da engin bam ngi kinong rap ngi im da kabar rap kabar yang publish